aing awak teh para raga teh. Selila bau teh telah olahraga itu awak teh biasa riget begini ya awak saya teh. Gitu di saya teh. Kudu olahraga ieu mah euy. Satu, 2, 3, 50, 51, 54, 55, 56. Ampun, tebegas suluh acan. Kang, Naon itu teh? kunaonnya? Lain kalaki kituan. Kunaon eta? Ban nyaho tebegas suluh. Awak akang teh rariged. Rariged cika Kudu diolahragakeun heula. nyokot heula suluh, dasar wa olahraga nyokot suluh oge. Kalaki kituan di dadagoan teh, pamajikan belaan saeutik mawa suluh capek-capek oge ti kebon. Otak di mana kitu suluh? Ti kebon. Oh, nu menang akang teh. Menang akang. Iraha nyebut menang akang. Naon atuh nyi tuntas ya wae atuh urang. Lain pase ya daripada kikituan bermanfaat keneh nih apang nyokotkeun suluh pamajikan. Jang beleumeun, jang nyangu. Asa aya keneh. Bari basa aya keneh 2 siki mah atulian ge aya Kang. Beak. Ari kumaha ayeuna? Itu karek kumaha? Hajung buru cokot ayeuna suluhna. Isukan atuh. He daripada kikituan Semurit, naonan. Murid kumaha karek di jam 2:30. Deukeut kebona oge pan suluhna ge tinggal mawa atuh Kang. Isukan malah isukan. Nyangu ge kudu isukan meureun lain ayeuna nyangu oge. Daang isukan. Nanaon isukan? Kudu isukan mah. Barang daang isukan, nyangu isukan. Maroko isukan. Aing nyangu ge moal pangnyangukeun, masak gerek isukan. Moal aing mah sabodo ah. Sus, 5 siki mah kudu ngadat. Dasar. Anya teh gablek suluh. Masuk oge lumayan. Beun ka pipireun hawu panan. Mirun seuneu boga jang nyangu. Di mana itu suluh teman teh? Oh, di mana di? Aing oge di kebon, kunaonnya? Mana kan amak-amakan ya kesal. Menpugu di kebon, baik doi dinyebut di mana? Ayo. Menengan we pipaseaeun nya. Urang atuh cokot. Di kebon can ge nepi manya video kayaknya sakedeung initna ah. Nyebut di mana? Di mana? Kan kudu ganti heula mun. Teu kudu lah. Aing ieu nu nyeseh. Ini itu. Heran di mana? Di mana pan nyaho di kebon. Nyeun we masalah. Si Uce ya. Samperin ah. Cek. Iya tuan. Mau kemana sih? Mau ke sana tuan. Oh, mau apa? Mau cari lalaban, bade ieu mau ngaliwat. Punten atuh tuan. Bentar dulu, Cek. Kenapa sih tuan? Baru ketemu sama Uce udah lama ya. Iya kan sekarang mah saya mah udah nggak kerja di tuan lagi. Udah punya suami belum, Cek? Kemarin kan masih berjanda. Masih begini aja tuan belum. Waduh, kalau begitu kebetulan atuh. Emang kenapa tuan? Ya kan tuan teh punya istri teh 1 tuan. Iya. Tuan mau nambah lagi? Ya tuh nambah mah boleh, ngapain bilang-bilang sama saya? Siapa tahu atuh Ice mau gitu. Enggak mau saya mah tuan. Mau tuan begini. Saya mah takut istri tuannya yang keberatan. Apa? Istri tuan masih boleh-boleh aja. Masa siapa tahu istri tuan mah jangan Dengerin dulu, Cek, dengerin dulu tuan. Ice ke kebun mau apa? Mau cari lalaban tuan. Ke warung aja dikasih uang sama tuan. Aduh, makasih banyak. Kalau mau ke kebun berdua aja sama tuan. Mau kan? Mau kan Ece? Aduh, kalau ke kebun berdua kan nanti disangkanya gimana tuan? Gak apa-apa, zaman sekarang mah. Tuan masih seperti dulu ya, masih ganjen. Iya dong, namanya
juga laki-laki. Makanya saya mah jadi keluar kerja di tuan teh, tuan mah suka gitu sama saya teh. Sekarang mumpung nggak ada siapa-siapa. Nggak mau, Iwan kita ke kebun. Nggak mau. Ayo. Nyeri atuh tuan. Aduh. Cak, kok begitu kasar banget sama Tuan? Tuan ini mau memberi uang sama Ece. Si Ece, tunggu dulu kesini dulu. Bentar, ada perlu dulu. Ada apa sih tuan? Ece Apa sini. tuan? Ada apa? Iya, ini kan Tuan teh ceritanya. Ece teh mau ngambil lalaban ke kebun, mau kasih uang mau nggak? Gak mau, makasih. Makasih banyak. Itu si Ece, si janda remped. Sama jelema burung dari dulu gitu. Tuan mah bangor. Bisa di cengkudu tidak? Iya gini, alhamdulillah lobat kapangi oge. Kasiruman ya. Lagi apa nuju naon teh? Wah, lagi ngambil cangkudu akang. Mohon Buat apa cangkudu? buat obat atuh. Oh, obat apa teh? Nurunkeun ieu darah tinggi. Oh, dikira teh buat moko. Naon Dikaru dipokokeun dikira teh. lain atuh make. Karena eta bobogaan teh teh. Naon sok na ieu tinggal Oh, si ngaco. teteh meni tebenang di huruyan si teteh mah ih. Udah eta sok ngaco kitu. Atuh Takut teh ku nyaho abdi ka. urang pangalakeun bade. Apa kada Sia ku abdi di pangku di kitu teh kada kada di pangku da ieu mah tuh. Sok dikit, abdi. Cici atuh naon nya? Sok teh. Aduh, Sok atuh teh buru bang pangku. Aku teh kunaha? Ayo mah. Naon eta ngagawe abdi? Tuluh, si teteh nggali abdi. Tolong sia atuh para ribut. Teh. Ih, teteh mah. Si sebentar Eta awewe. Tebenang di huruyan nya. Manehna nu ngagabrug dasar. naon sia nyebut ngagabrug ka aing pogo sia nu ngagabrug ka aing. Sia anu yuk. Cacau sia. Kita kunahaon nya ih. Sia anu para ribut. Sin. Naon itu? Ih, amit. Kabur deh. Itu kumaha sama. Paling teboga deui hiji-hiji. Ieu sama geus kieu. Wah, kebetulan ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kebetulan ada nih teh ya. Ada tuh kepada kemana? Ya, Tiap teh. hari juga ada. Gimana tuh teh itu tuh teh? Apa? Apa-apa? Waktu pinjem teh katanya mau dibayar hari ini teh. Katanya mau dibayar sama si teteh sekarang. Iya, Apa tadinya masih kan ada? saya belum ini tuan belum hasil. Kenapa belum hasil terus teh? Gimana tuh tuan? Gimana? Boro-boro buat Kenapa bayar tuh kalau utang nih, susah? saya mau beli tikar juga Dengerin, sama. teh, kalau susah bayar utang jangan pinjam-pinjam duit. Jangan gitu atuh tuan, namanya orang nggak punya. Gimana lagi atuh? Gimana tuh teh kalau begini aja lah. Kan teteh mah udah tidak punya suami, anak juga udah pada gede bekerja. Kita main aja yuk sama tuan, hutang lunas mau gak? Main naon itu? Ya main biasa. Ulah atuh tuan tong gitu. Jangan mentang-mentang saya punya Kalau utang nggak atuh mau tuan. main sama tuan, bayar utang sekarang atuh. Jangan gitu atuh kan saya belum punya. Entong ngancam teu pararuguh. Itu mah bukan tepararugu, kan main, bukan tepararugu. Nanti kalau anak saya pulang lah dibayar tuan seminggu lagi. Kelamaan, tuan, ini udah 2 bulan. Lah seminggu lagi masa nggak bisa dikasihin waktu. Seminggu lagi pulang. Sekarang, teh, yang penting lunas utang. Ya enggak tuh Udah. tuan, enggak boleh atau kayak gitu mah tuan ngehina pisan. Jangan mentang-mentang saya enggak punya suami. Sini. Kok gitu tuan? Bukan begitu. Kamu mah ongko tuan tapi enggak punya pikiran. Shit,
Oh, Tete jangan kasar-kasar begitu sama Tuan. Tete mah udah punya utang sama Tuan, tapi kasar sama Tuan. Gimana sih? Bisa saya laporin juga kamu sama Pak RT, Pak RW. Amit-amit. Aduh, saya.